Acara ini disponsori oleh Pemirsa kebungkahyane penerbangan internasional saha Bali kedadosang tuan rumah presidensi G20 mausana majeng angga pariwisata di sejeroning dincapang wilangan pengerau wisatawan mancanegara ke Pulau Dewata. Duaning asapunika okupansi utawi tingkat hunian hotel durung sideng ngelimbak becik sekadi sedurung pandemi COVID-19. Ketua Bali Hotels Association BHA Francisca Handoko ring Denpasar Mausang kantos mangkin wilangan kedatangan internasional saya nincap anutin data Badan Pusat Statistik BPS. Manut dani pamidabdab saking hotel ring Bali ngenenin delegasi G20 mejanten sampun memargi becik tur meprakanti sarang Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Luar Negeri, Marves saha taler TNI miwah kepolisian. Dani taler ngewedarang makata wilangan hotel taler sampun ngawit mungkah ayahan nyani ya diastun pante okupansi miwah average rate durung ngelimbak sekadi periode sedurung pandemi. Pamekas ring periode utama G20 kauningin kahanan booking durung kepanggih mawa ring hotel-hotel sani matiosan sarang delegasi. Francisca ngaptiang regulasi pemerintah mangdani tata nyokong sektor pariwisata rumasuk sektor penerbangan santukan Bali dahat ngandelang saking pengerau penerbangan pamekas harga tiket majang wisman sani melancaran ke Bali. Dan ingap tiang penerbangan menuju Bali sida sayan akeh nenten wantah pengerau saking internasional nanging taler sektor domestik. Sadurungnya nih pengelola hotel miwah restoran ring Sanur Gung Wirtame taler mausang indikes kadi punike. Kaap tiang pemargi KTT G20 sida mausana becik tur imbang majang kewentenan hotel-hotel ring Duren Nusa Dua, Jimbaran utawi Kuta. Pemerintah patut ngerincikang antuk makudang-kudang parikrama inggian skala nasional wiadin internasional mangdane wisatawan sidang lanturang malih gala ipun liburan ring Bali risampun parikrama G20. Santukan ini ke inucap sida mabuat majang hotel miwah akomodasi sane lianan ring Bali sane wau metangi. Bisnis Bali nguningayang.